मैं मुख्रमजरी इम्पैक्ट टीवी की एस्पायरिंग कैंडिडेट मरुओइना हंतक 2017 मिखलदा खोगी मिरेप ओइगदब कैंडिडेट सिंगबु इम्पैक्ट टीवी स्टूडियो तो कौजदुना मखोइना करी वखन खली करी दमता अखोगी राजनीति लमद खोंगदाब पाम इनो मसुम करम ओनु मणिपुर पामी हाबन सिंगबा सिगी मतंग दा खंगनबगी पांदम दा संदोक सब प्रोग्राम नि एस्पायरिंग कैंडिडेट ngasi अखोगी स्पेशल गेस्ट ओइना लेंगसलिबा एस्पायरिंग कैंडिडेट असि आरके प्रेमजित सोशल वर्कर नि कासामथोंग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की मनुंग सना लेबनि अहमदंदा होय यंग आरके प्रेमजित पुत्राम ऑक्सरी एंड वेलकम टू एस्पायरिंग कैंडिडेट तमो या नाम दा खंजनी वफम से करी वखलोंदगी करम इथिलना पीरगनो अखोगी राजनीति की लमद खोंगदाब पामक्तना अखोगी हंतकी 2017 की मिखल से थेंगेना वखलोन अमले पीर इसे 2017 की अखोगी लाकदोरबे इलेक्शन सिदा आई थेंगनगेदी खल्ली but 100% not final and talk is going on मसीगी इलेक्शन हाइबसी मसीदा चंगागा अखोइना अंगम खरा चुमथोकेना खल्ली अदुदा ngasi ena laisi meli chong sengdokning isi aina itihas sida thagidraba amukta thagidraba prithvi sida amukta tawgidraba PIL case mayam tawgi against the government central sponsor scheme gi matang da lut tawu mayam di mathung da yamna thagre se panba yabde MDS loktak etc anyway amung au yam thabi khare MDS adagi loktak fishery MOBC mayama including atop mayama su hai de mayama su lei da ma thakre adu hai ba PIL sings gi response se sab sana phangbangam khibra adu hoji faugi result se kamaina phungdu pini PIL gi result ti hawda ngairi you will take some 7-8 months but aina hajen bidi PIL si kaino gyanam khak tahaningi PIL haiba si fact based to bone ba angang ba se angang bane na tha bane ba adu PIL haiba se handokpa yadebe even ai sigragasu aduna court na paikhat kaneba aduna suksoi soidana madugi achumbaduma lakaneba se loktak mayam tabiram gani 2011 12 13 the section of the people lawi kanam they don't any anam the guts laite ithandani tharisi adumai tawdana politics saibisi madudagi horakpani achumba tawgena adu ngasi bo manipur 28 lakhs people di ngasi achumba tawgena lawbudi lawi kanana masigi achumba chi lawbudi am lawi achumba si tawrani haina case tawgiba thigatlaga risk lawraga live risk lawraga thagiba miyum khata puthokpiro ngasi bogda leitri ha tamo to matang sida khoi PIL di thare aduga yes PIL si khoi maru bangatene loktak like loktak ki scam gumba MDS gumba fishery gumba MOBC gumba tabudu masi matam khar sangbi wafum de lere adubo haiba sing se yaroga di tasena mo vote aspiring candidate amana tholko matamda yamna helpful di oigadamne aduga yamna nungai ba amana akogi amung si akogi hanagi ex khoi chief minister RK Renbi gi family ni magi masanu pani ngasagi political akogi background si phajana leiren su lawbudum yare adu hantaki matang sa kasamthong assembly constituencies da BJP congress musong atop dol mayam akhna fight to godori aduga kaisamthong assembly constituencies yam prestigious oibe constituency mani haiba constituency asida mai pala ke musum yut amu oire ke have kanda karam point karam ba akogi kaino seuji oithokpa yabagi amungi oithokpa yabi pot se kari leire hoje ai madu haijege mayam na party khudi mong approach tawri ai kadi the lepkani adu lepkani adu before 15 November da lautokani maybe leptaba su yai ai gi kano da hojik PIL khara wale se ai November 15 bog da lotion gen khalli madu lotion da gadi ai praja gi damukta justice purok ngamoi madu kanam dana tawroi sahi lising am sida kanam dana tawgidrabani na ai na tokradi madu kanam ta tawroi but PIL ga politics ka mari game ta leite like Subramanian Swamy PIL thari adum kari MP ni so PIL ga politics ka kaimta mari leina de PIL di aina chief minister oire aina cabinet minister oire aina chowkidar oire aina engineer oire PIL tha adum thagani continuous tawni but condition khara thami aisu yawga doriba party du da hayeng madu da hojik leiriba prajagi pot mayam misuse service ai party oraga su PIL thabai yahan gadra aiba question du madu hangnadi madu yahaloi du oraga dei bolle koi madu yahan gado oraga di ai bot sugjoi soidana lepkani and most likely who knows kasam dong da ahum suba chief minister oiro su yai keno
yam ngai kai samtung ahum su chief minister su sui sui dun oibiro hogi side tagi impact ki side tagi su madu gi encourage tawjari adu laksani ofum di hoji hoji lai film sing da hogi hoji maru oina 2017 gi mikhal sig mai le na vote lep ko da mi sing si even ticket phangani phangoi khangra faw da lep kani na prajam yam da khangan balai re hoji faw gi on yamungi na hogi kai samtung ac sing da lep kani ha bagi prajam yam da khangan balai ba adage voter sing sigi wakhalon da yamun thulu habna sing ba sing ba karamba approach men na targam hogi wakhalon kai le candidate any party ticket phangba phangdaba du de engon de aso issue oide what I have done those PIL maduna sakhini aina karigumba lepa taragadi political aigi issue singji any political party amana puthok pasu yaroi maramdi kanamta na tawgidi for example karigumba aina lepagadi aina pami ba potu yana ragadi for example ai BPL APL gi matang da panjarage paglaw da lawba nataba aina tawriba case sumaina tawraga potse praja da any lakh kunipan sigi any mihut amtana madu karigumba phangdana ba tawra ba madu ai sugya yaroi phangan gane ba masi ni aina tawriba case aduga aina politics yauraga su madu akhogi central sponsor scheme da lakh kunipan gi mi amatana sokpa yaroi madu ai challenge tawgane ba anda ngasi hairi se not to bio hayang aina kai gumbal lepak tara dana aina ngasai who knows maybe third chief minister oira basu yara yana le kari gumbo oira agadi hojiki poching se any x the figure y the figure z the figure masi praja gi hakni sab chana phangan gani praja gi hak mat pa yaro example for example urea haire urea haibade hojik ai most likely hayang chit file tawdori masai sida urea sida migi masagi chani marfum do chahum etc madu yona ba hele de moina changa chatruk chatet yole madu yaroi ba lai da praja gi mat amad mat pa yaroi yam phaje lai praja gi mat pa yaro manipur praja gi mat pa yaro nam thak to adu tongsun abasu yaro lawbadi si tawgre adagi si huran gre adu tawgre adu law adu khangagadi moidi paisa chu pai aidi kanoni adasu barada leiba mini moidi paisa chu pai adu ga guard chu le kari moi case file tawdage ba panglaw da lawraga praja da nam thak tawbu yaroi if you have guts kari file tawdage ba okay file tawgadam ni panglaw da law kana de praja law hojibol yam matang se mulak saning se hoji kai samtong assembly constituencies da hanagi khoi sitting MLA lady hanagi ex khogi minister lady adu hoji kai samtong za anoba kai samtong ama anoba mi hut ama lakna ba hot bai se yamna simply yamna isam samna de lak pangam godam mande matau kram tawdra ka samtong assembly constituencies da mikhals da thena kanda suksoisun ka bangam gani thajabse karamba plan tano karamba objective tano karamba thajabada kamaina karoi doino in case I have very much confidence ngasagi akhoi ke samtong kendra da makta da BPL APL mi lising mari manga he leiram gani BPL di mari manga ma lower se lising mari manga leiram gani aba moina ngasi bo pirak te dana aigi ipana chief minister oiringai dagi ngasi bo bada sunaba amta pirak te ipa hoi matam da bodi yam phan di pi adu roga su puradi su de ba ai di madu yaro loi pi ge hai bne ba okay amung adu da nate karaga adu nate aina case to gi da anganwadi center am ta leitana paisa loi lok thokre aya case to risidi kana anganwadi yam laudai ne MLA ma'am ne assembly da anganwadi sabi de du tawde sawona moidi no moidi guard chu lei paisa chu pai kari gi case file tawde ge ba adun di case file tawde ga di behind the curtain kenom lei re ba ai di maduna te ba clear cut ai file tawine ba I repeat again I ngasi file tawbe mayam che it's a history nobody has filed till today in this at this planet yam makha ta kari no pi dei se anu pi dei se kai samtong praja se for example akoi anganwadi sadabi aro adu sasu sarane enke su kano tawrani atawri adigi BPL akoi gi cheng chini hawai example ngasi bawda ata ubro ata adigi pire ye not only chahi अखोई की 10,000 metric ton ने अखोई की कनो द लेरी से अखोई की कोटा लेरी से not a single atam te su pusal tan miem te da hu atam te kadai jakra ge ata adun aingon da budi proof leire case tawrani madugi ata se adagi su pusal tre dana adugi grinding tong no floor mill hum leya ba only grinding dangi adugi maming chida om sri balaji ena tawraga open market te yoliya ba adumain tawdana akogi cheng superfine se adagi su pusal te private ta
adu kamain to dana superfine si yon be ya de dukan cha mo khoin interview to re superfine si yo liya ba aduna madu di hayang case hawdore yam thuna madu lakan khangni madu gi pot mayam du mat pe ya ro ba say like for example MOP se hai re PGI Chandigarh hai se is mean for postgraduate adu de MBBS tabagi paisa lok thom me sigum mayam se thigat pani sigum mayam se thigat ke tauge hayeng somgi aigi isa do aingon the proof di leite ngang ne se la kunthra ni fu pir ga thabak tog dana ba ai di ate issue di ai kem ta I don't issue di ai support su to de jang khalo nam phajen lo ai na pam ba di ko ai na pam ba di 21st century ai na pam ba di we want development we want road we want electricity we want job and we want industry ai ate issue support to de dai kem tan nei ning di aina pam je badi adu laira praja gi pot phangba adu ga industry level sinai na pam di yam phaje wakhlon se tasina mak akhogi praja gi oina thungga ba sak thung mayam hak mayam se matna lere habni masida voice ama rest of ngam de among de masigi post yam clear ka ta khangu mali PIL mayam su thabi kre adubu in case akogi MLA oina karai khalse in case ai MLA as a MLA oina they fight to why MLA oina MLA oina they fight su go to roi kari gi no hai matam da aje yam kari oina fight to yes I'll be fight as a madu yanar ga as a minister candidate oina fight to gani talk is going on okay adu yam kemba in case any political party the approach of the chief ministerial candidate ogi yada gadi yam vote le poi kari adu yam lepo do maram do haije ge ba adu yam phajwa wakhlon mayam kha leiba ngasai PL to bong ngasai gi I will padu mayam to report sing se ayam mangar yam mangoi I will PIL si de ngasai ge withdraw to busu ya de aduga I will fight till kano my last breath Supreme Court sakane ba ko sumang mangoi aduga ai hojik judicial kano du de aina haibadi ngamde adubu ibungo jo khanbiu ne se aina ibungo na punliba tai du blue ni haibani mix ni asibu nate ba kana na haidori ge ba du this Supreme Court tumi leiroina so wait ko but aina nga sai marak thana chief minister candidate phangdra di ai tawroi haibi atra kenum khandang marak sidai je ai chief minister oinung basu pamu banate aina just kare cabinet minister am oire na drag MLA am oire madugi limit tu ai ki samdong degi pahen hindo pangamoy ba kai no da hana kage ba humbuchu taj de hoji kage ba humbuchu taj de karaga do humbuchu taj de achum bam ta tawbang ngamoy aduna bunga si bawda moy lauksanarga pot mu loi khangena opposition chu so yamungi thamoi da kai phawda confidence lere any political party in the approach to matam da yamungi level background thinking ideology concept man singsina chief ministerial candidate amu ogi hakanda makhoini yarakane bi thajab 99% ai madugi thajab le kari no hai matam da hoji leiba system di achumba chatpa major political party di achumba chatpa amata yaudena not only that ngase lauthongge November 13 gi manungda hojik leiriba opposition and the ruling and the officer mayam leidna illegal ngasagi UP da bu lei ko UP de ga hora Delhi kalta Bombay leiba madugi properties so ilau thorakine aina thijan bache duong thijale but madu hana lautok to maram di PIL mayam se lotion gen lautok to November 30 matung da madu soidana lau thorakane adu yamungi ngasagi yam phajabo khlo mayam 99.9 si yarapagi chance ni ko yes yarapagi chance ge ta sina ka ngasi bauda yamna smana self confident oiba thajab si yamungi thona sum thajab si ta sina makoi ujau phangdri ugdab sumande adun ta sina mak lairibo film sigi matuna di chief minister se soidno ogdab di male adu maktang se lak saning se manipur context sa ka manipur da issue burning issue mayam kha lairi hojik seng gi lairi adagi khoi territorial integrity gi lairi ILP gi lairi sum major issues infrastructure gi ofum lairi haiba sings di yamungi ngasai PIL gumba mayam da hana focus to bi dira adugo masina akogi site to in tham ga dira hojik akoi gi territorial integrity oiro issue mayam lairi ko I do support but I di yam chawba minate aina pami badi akoi gi lakuni pan se sigi chakthung phangba akoi gi job phangba industry level adom do ina chathaningi kari gi no ham ta sahi yang khai akoi laura ga kemta oidadana la ai di adom do in chathaje ngasai isu mayam do ai madu dai tas tongning de yam ausi manipur chief minister mo ura paise leader of the magi legislature wing du gi leader mo ura taini adubu leader mo ura paise MLA mayam na yabam sangi party mayam na yabam sangi yambing oina di yes wakhlon concept to da akoi gi yamna qualified oiba chief minister magi magun challenge lor se adubu MLA mayam na support to bidra ga enter party do na bu project to bidra ga di yadab leibina posak sing se di karamba akoi gi mijeng thambi ba leire madu thajab di leibira
See, see, Madu let the party decide. Go. Moina decide I already high grade. 99% I hope down a lady, and the talk is going on. I Hojikanano do not the Hangirakino by November 15, 20 side Sukushi and Lautorakani. But Karigumba, Oidragadi, I Taboxedum continue to Gani. I the Nogi Nasagi, Isumam to a high grand and 5,000 day. I development palm. I want development. Say young Mangan Greba. Give me 50 years. Say young with the PBRO. Lebak to the Uria Mamanda Pangange. Lebak to the Ching Mamanda Pangange. La Kunipantaki, me and the Madugi against all of the Madugi against that you cannot fight over never. No, should be so don't dolly. What did you PL to was a Maduna to Mass PL? So, Parliament happening 50 years down the line. Yes. 50 years up the Sakeba. Manningham the Mamanga Sakeba. Plus, among the ministerial over candidate, not a minister of the Matic Savani, 99.5 Hazabale, Yamanga Manipur Praza, especially Kasamton Kendagi, Prazasing the Yamung Tasina, a cookie mutum of Homasi, Yamna Live of Homina, Tasinama, Kasamton Prazana Kari, Kalgi have to do Tasinama, a cookie breaks him Matunda, Yamun Laxake, Matanga the break Moluska break Matunda Kutunazake, Impactive aspiring candidate being Tadona Lebu. Aigi Tamuina, a chief at Hazaba Tamseri. Sri Mani Kumar Jewelers. Yunga some later can Benedicana Rui, and Wunderlina, Tina Cravani, Wakal the Wagon. Lao, I could do Pasarina. Miam get Bamba design Pudimu, so we didn't apologize. Sri Mani Kumar Jewelers. Nungairba Paujel, Manipur Sangai Festival Manungda, Myanmar the flight Tongluna Koiluna Bagi, Achauba Kudong Chaba Ama KB Enterprises na Pizari, November Gitangkun the Chat Kragatangkun Tarukta Halakadabani, Sopnatagi airfare listing Taramanga Kachamada, Myanmar the Chatpiu, Package Ki Kudong Chaba Sufangdigani, Akupa Marol Gidama, KB Enterprises, MG Avenue Infalda, contact Obu, Aikogi mobile number D 98620 28656. Break in Matunga Mambo, I'm kind of Tram Oxy, I don't know, we say aspiring candidate 2017 Mikal Marilina, Mirip Ogedaba candidate sing, not like aspiring candidate singer, Una don't know what is Habagi Adunaba, Makangi program, only aspiring candidate impactive bigi. Yamu Makatan on continuing see, Among Sing Sagi, Sip Minister Oina, Kanupame, even local Emilio in the whole Pam, the development, Lebak or Homba, Sakopo, Payam Pam, Adubu. Sip Minister Emilio in a card of the other, Yana Otanda. Kasamtong Assembly constituency Yamna concise soba, Yamna Kogi educated family Mayama labor. Assume about Ganustagi Han candidate Mayam Kalibistagi, Yamung Masida, so choices in the Kabungam, Ganiana, Taza Belabra, Masikana, the Tinagadomal in case. I invite Oragadi, Kanamtaga Tinaro, I will win. Uncontested Lani. Most likely uncontested type the lap. And because as I told you, I'll be fighting as a CM candidate. I MLA in a fight or CM candidate. Yamanunga, the same with the MLA. Why in a Karigi Chief Minister? The Chief Minister Gi Posi Pamivano, Highway Matam, the Hajarake. Hana Kagiba Humbu, Hojikari Humbu, Karagado Humbu, says the Labak Siki Kanba, Amata Later. Later, but the Prumnus Hakinigo. Lauri Mam to Kari, Moya, case of the Lauri Mam to Karito. Madugi Chapchabi Potu, Panganabakari Togrageva. Togdabani na ID Masigi Pochi, any XYZ, not Simisor, Pumatam, the Masigi Pochi, 10%, 20%, Kedam Pagalapiaiko, Adu Apabam the Tauroeva. Adu Aina Pami, the Sahi Amamakaida Loin Chance Togeva. Sahi Amamakaida Chance, the Rogan the Potu Pangalaga to next same Mokaimatung, the Simisor in the design to Sheva. Like Nasi, Agi, powering a digi hona cano, the Mamang digi hona, Kogi, Jirigi. Give me 2 years. Polin Lengaga cano Lucian Gay no Sibo. I don't know how long the school man. Polin Lengaga Lucian Loina Kanga, Naga to Minim Sikarium. I am doing. She said, I did Pesapa, Barada, live mini, Sahi, Sigi Pochi, Tina Bonabada, Sahi Tara Changi, carrying the RTI answers to Halate, Kanamte support to Pang. Among the I see, ma'am. Yamu is a Pesatin, I'm
karimta darkar tadre mamdi uncontested ni kagador se mayam thola roi chief minister candidate ni chief minister oideni candidate punatri oireba hamni amung wakhlonda adu amung laksani ofum se akhogi manipur da so far for the last many years has 50 years has ka khibsu karkada su lakada su hairi praja gi khanbana te thamui sengde haire adu gde mkhoi si sum kadan lai si kari gino praja sing si akhogi knowledge samta leitra bana yes praja da masigi knowledge leitra mate lei isam jam haire matam da akhoi ke samdong gi longjam lek ekta haira si aina ngasai wari sana matam da sieng phangbra chini phangbra hawai phangbra si moi yam phangde khote hai aduga am khata ibu aduga media gi news thangkat matam da snungai te asi chachani mamani aduni adane na plus aki basu le ram basu yai adu main tau da na madu ngang thokpa ngam da bani na and socio economic si akhoi yam na fatte ba so we need to give awareness kari awareness aina bidur awareness se yang view ngasi na thagi ba PLC da sini adu kanamta thadri moina ngam thaje biganu aidi thagre ba even bol lep tu chum thok tori ba aduna FCS ki noina tham da chengchini hawai phang matam da imung ngam da lupa lising kunthra phangya ba aduna haujikti thabak tauge tauroi to moina pige piroi to lising kunthra du noida phangla do bani cheng podoina noi bot I don't have proof but bot lising amni lowe tane hin chum ngadi ka do lising amni chatui noi do moida convince to darkar lai ba even I see you high hojiki ai ga talk to riba sida ai hai I want the 2.5 months phangdraga di ai bol le poi kagino da I need to go interior and I need at least minimum 100 meetings mo convince tong na ba yes convince tong na ba kari gino da I am the only person in this planet kanam ta na tawdri ai leiraga di si tawni Amo ziki ka khogi convincing yo ba meeting sing se face to face person to person family to family gi khudong sab se phang de su so na han gi sakno ro khoi paisa gi masal pa puna mse akhogi pura thaidok pangam ngani mi thaje ba thaje ye kai gi no da hai madam ai ke long khadang hai ge ba ai ngasa ka gi ba kari ba karaka do ba tokpi ro nung lupa lising taragi laki chai ba tokpi ro adu tat ne ba hafta am di hen chaloi ba do some proper constructive work tung koi na chatka do ba thagam to bi ba lila phala chakchana ba on natraga nung jai bro it's not going to solve the problem thamoi degi thangai chena nangi manipur aisu aina loina 100% ngamni haibidan te thamoi degi thoroti nang nationalism ai yam darkar roye ba leibak si gi khallaga am dang madu tawram ba panglaw da law ba natabida ado yamu yam nungai ado hojik simaru oina akhogi thaba ma tong tamda even akhoi 15 years akhoi congress na sarkar pa kansta akhogi thau mayam project mayam loisinda mayam le ado taseng na hong kan da thaba asi ngasi hayeng hangsi to loibya ponte matam sangi it takes time haibna singbo wakhlun mayam le ado yamungi sahi anim khai piu yamna new manipur ma development ama unexpected lines pi ge na haidi masi pot se yamuna na political field ta ba natri experience lai badi natri adu mo so masi kamai tu na pangthop ki na kari wakhlun dagi no masi gi ai ke no ta haige ai nga sa ga loina bakti ngam nate but there are some certain issue sahi am nate thar tok ta manrega numi chamni phangan gadum ai tha tar tok pi ge BPL loi phangan gadum tha tar tok pi ge fishery gi paisa loina kano phangdri singje tha tar mon ga loi pi ge there are many issues obvious construction will take time aduna bu jiri line je pw sahi ni the folly lenga ga kana lochalan ge yamu folly lenga di sahi ni changdu su ai na yamu ma adesu ba nong ni sing leimini na sahi ni di pa ba time ta pa ba tam ne aduga aina ngasi PL thari ba aina pukhachari issue ai gi live and death honaraga ai gi kanam dana support to be the except ai family na tana ai loi on gre ai low sampatti sana lupa loin thambal loi gre kanam dana support to de adu leiba ki ne na masigi pose already to gre khangbi basu yaure kari gumba any political leader na masi issue si kari gumba puthora ba ai di mo against set karne ba I approach even opposition many oppositions Jing the Dick and Opang the Vanina, Manregagi, I want to see the Manregagi beneficiaries, PPU, CPPU, Adubo Tong Deba, Adu Ragadi, opposition Magi, you among the lady bar, beneficiaries list to opening the Ragadi, Munchum talk to Sikarino. Aduna, some other opposition congress have the Aduna, Lady Poti, Aduna, Mr. Candid Barabar Heidi, I Pangtasuka Sukai, I have one Togini, Pangagadi. I do never. I our party to so PL Tagan never. Oh, among us again, chief minister by say Kogi party or Emily Mayama Mizuti with the government. That's in the Maxi Pura decided undecided Mowergasu. That's in the Mamasi. That's why I talk is going on.
ado masi yamung karama party da maming de hiding daga so hiding kinu kai ado karama makhangi party daga di yawning national party de khoi yam kana hani si BJP ga congress kani ani si manung da amadi ogido male ado maybe any message congress oi bi BJP so be any national party oi bi kari ginu hai matam da even congress da lepen khalla seba mayam na haire ba nang di case no I am not fighting against honorable Sam or congress. I am fighting the issues. I think PIL cannot be withdrawn. Other than Congress, the Lepoka Sukaria, I will give example. PIL is Handopoya Deva. Masina Yamkana PIL si Handopoya de, even a cigar Handopoya Deva. Ayong sagi chief minister mo pai si emile mayam yaw dei na ngasagi hojika gi bisu hana ka gi bisu lakada busu ngasai thamoi seng da ba sasen na bang to ibini na ngasagi yamung bu support to riba leader o hengda chief minister o hengda busu mu gu ma to oi dore adum ba emile myam du gi leader o chief minister o leibu yamung pam ga wakalon do mapung fan implement to bang ga aduna bo haje sin adun ngasai chief minister oina pami aina ngam de ID moina detector haigera ama haigera aina pamai po chingji pradalo phanganga na nongala to tholo re gedro moi bamdraga adu bog de chahim de oi phangga de lokthoro idana yamung wakhon ji am phaje adu tasengna oi de ade su leiti tasengna ka to bodi yam phajag da mala yamung se khogi anil kapur nayak ana one day chief minister oi hello na to khiba aduga mana yam phajana ur khiba nong da aduga masigi matik magun sina masi last ma chief minister ur pogi adu bodi wakhon de yamung se no mala du masi oi na ba kari to botayam ai Anil Kapoor ki do madhi khangdre ko si aina chief minister hai na chief minister focus to gum si aina o ai nga sai gre oidra ga su ai gi si lambi si line sin chat kani I'll work for the people of Manipur. The only thing is that ai gi project sing ji lai ra praja do phangan si hai bani asa thau mai thagat pangam da imung mayam le du phangan si hai bani ba koina board the lising amani peraga nung cha chana madu gi tat matam du to seba hoje khoji am chaphalaba matam ne ba aduna hojikti development job sumba da jangsan je hai bane ba something new creative anuba pot kra saga chena hai bane ba akoi sei so nung gi type ta sum hanjan na thaina gi type ta hanjan madu de pam jadre ba ai issue ai kembok sok chora I trust and I will support but ai the development ni corruption muthar padu hai corruption muthar tara gadi nang any yes samu corruption muthar tara gadi ai huje corruption muthar tara akoi sei sida akoi lebak anubam se ma chi tongan taren khalaju corruption le redi kai kana yamung corruption muthar pai si loinamuk launai loinamuk phungdok nei corruption pate adu ngasi leiba manipur samaj su akogi tasengna ma vote and politics se prajam yamna pamna da yamna hantan thak khanra ba sum chaba samaj samne masibu sum to kai habdune adubu akogi angau itam ki wahai ma akogi hangdong da kana na akogi thori thuruguni habu wakhlun dune kamai to dune corruption muthar kan aduna bo haje corruption muthar be example di ai nga sai PIL taruk tare dai thajagre hojik tare ni panam su thagre hojik madu chena bagoi ai khara amadi judicial oigram nei kan haining de ai nga sai jagre fact based to buni PIL handok pe yaroi aduga PIL matam su kuin jangwai aduga achum soim porakani madu ki poto ai na muk praja da chatla kanda ain thajagi sini ai nate PIL si isagi interest nate ba yamung PIL sina tasing na mai pak na manipur praja myam da ahong wampi bang amagadi tasing manipur madu ke ong wampi amagadi bolep te su yare okay madu di akoi uncontested nate ekta mayam na harga akoi sallo habgi film la ka yam madu bu praja se kitang hoje gyan ta dreba awareness u laga praja se ki ehong la ba adu araga di ai politics tawdra su ai fulfill loire ai ding sai chief minister oiningu bu su leide oiningai maram ding sai na achum bata potu thamge hai bi wane ba adu praja na gyan tawdana hojik su hobi ro hai bani there are 10 lakhs people in BVL ko lakh taram ki me adal laiye ba handak su football ki thamari manga poram da phangde dana Rajkumar Premjit na budi tauri ai thandana tawbadana yaroi praja hobiro lakh tara du le matam da akoi poje pidra gadi haidana tholokpo numitu da kana karba minister MLA na pidaba ngamdoino aina pami the awareness people do never kana praja se not only to become a chief minister or to become a MLA or to become ai fame name to ai kaimu pam de okay concept am clear yam concept very clear ne ado aroi boina khogi matam sulu select pani na akhogi kasamthong dagi represent tawdrim na kasamthong ge praja myam the electorate sings the voter sings da haibining ba wakhalon kitang thambi maduna aroi ba question se ai kasamthong praja da haibu ai sahi nifu yang kai hana loinar ba praja ni adubu karigumba noiga sebar leiragadi phangagadi suksoi soidana ke samdong da ahum suba chief minister oirabai yai aduna di tanjasi
Mangan Bayadre. mangan ba yade Yamnungaje, Tasinama, a home super sip minister, Samtung Kindegi, or a candidate to Lebane Masi Makanga, Samtung Prazana, Akugi Masi, Tawoidaba, negligent, or about Nataga, Masimu. Mawalogo oidragadi mangja budu ka samthung prajagin habni luna chief minister of the 99.9% leibegi khugi mangun amul leira ba seta sinama atang mani amung yam nungai je masi gunsi tung su dum leibo obi odu awon manipur amgi khugi mang thadana khui lamjing mara obudo obi hawa phum je thamja bugol luna ngasi gi damta di aspiring candidate ke thorum lusinam gi tanga lawjari luna rk premjit amung umkhana thagas phungdoksari luna miyeng tabi punum tagi kanni nijari. Aspiring Candidates was brought to you by Northeast Dialogue Forum.